We
Koji su tebe uzdaju, spasi narod svoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, čuvaj punoću crkve tvoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga, ti proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji su tebe nadamo, daruj mir svijetu tvome, crkvama tvojim, sveštenicima i svemu narodu tvome, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od tebe, Otca svjetlosti, i tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vijeke i u vijekove vjekova. Ukrepljenje kad bi se sabirali na liturgiji, ali evo, neka vam je ova današnja božanska liturgija ostane u sjećanju na ljepotu našega bogosluženja i na ljepotu naše pravoslavne vjere, koju nigdje nećete naći. Nigdje nema, ništa nema ljepše od vjere. Vjere u Hrista, vjere u vaskrsenje, vjere u radost, vjere u život. Neka bi nam je ovo evanđelje danas dotaklo naš um i naše srce, da nikad nigdje nećemo sresti ovakvu nauku. A čuli smo sveto evanđelje. Kaže Hristos, ako volimo one koji nas voli, to nam je ništa. Kako vam je hvala to? Pa volimo roditelje, pa i roditelji vole nas. Ali ne. Ili ako dajemo u zajemu onima od koji znamo da ćemo dobiti nazad. Ili ako govorimo lijepo onima koji lijepo govore o nama. Ništa to nije. To je nauka ovoga svijeta. Šta Hristos kaže? A ja vam kažem da volite čak i neprijatelje svoje. Čak i one koji nas ne vole, mi njima moramo i trebamo po Hristovoj zapovijesti da uzvraćamo da ljubav. Tako ćemo samo zlo pobijediti. Ljubav. I da dajemo, što kaže Hristos, da ne zna desnica šta čini vjernica. Da dajemo prosto, i tako. Neke nazdravlje i na spasenje, dakle. Evo, ovo je zaista dan kada izobilno razmjenjujemo darove. Najprije Gospod nam Hristos vaskrsli, sam sebe daje, svoje tijelo i svoju krv i daje nam život vječni, a mi njemu uzvratismo svojim mislima, svojim molitvama, svojim uzdasima, svojim, sve prepuštamo Gospodu. Ali evo, danas i juče pokrov presvete Bogorodice, i juče smo darovani, evo Miki, nazdravlje na spasenje da bude. Pa evo i Brana nam je došao, pa naša, evo česta, naša jedna ljubica koja će nam dječico, vama svima da daruje po neki tako lijep dar, lijep poklon.
a vidite kako ih je lijepo pripremila, znači da je sa puno ljubavlju danas sa nama i sa puno radošću došla da i nas obraduje i vas, dječico. Neke nazdravi na spasenje svima sveta liturgija, amin. Nazdravi na korist. Ima još ljubice dječice, ali evo vi izvolite ovako, darujte dječicu našu i obradujte ih, Marka ih. Ako god ti, Bojana, evo, Bojana je prvi. A ko je prvi razred? Evo ga, ajde Teodor. Evo ga, ajde izvoli. Samo polako. Samo tako je tuju. Ne, ajde, prizi. Daj tu. Da, nazdravi na spasenje. Ima još jedan mali dječak. Ajde, Bojane. Nazdravi na spasenje. Nazdravi na spasenje. I ti si doživljeno sa darovanjem. Nazdravi na spasenje. Pozdrowię.
Nemojte kamenom gledati, pa kako nisam Samo da se zahvalim Gospodi dragoj ljubici, što je danas evo obradovala i našu parohiju i ovu svetinju, a prije svega našu dječicu. Poklonima koji su očigledno pripremljeni sa puno ljubavi i sa srcem. Neka joj Gospod daruje svako dobro i u ime moje i u ime naše glamočke parohije i u ime dječice ove, jer vidim da su radosni danas i da vide da nisu zaboravljeni, nego da ima neko ko prepoznaje u kakvim oni uslovima žive i da ih se sjeti. Hvala još jednom. Ja blagodarim Gospodu Bogu što me udostojio da izvučem poneki osmijeh sreće i radosti na djeci koja su zaista u teškim uslovima ovdje gdje žive i slava Bogu za sve. Da. Daj da se još, da Bog da do godine i više nam bude trebalo paketića, da bude više dječice, da budemo imali. Hvala vam. Eto, živjeli. Manastira Veselinje u crkvi, čiji su temelji osvećeni 1990. a 1991. u njenu kriptu, dakle, položeno je nekoliko stotina glamočkih mučenika rukom svjetljejšega i blaženopočivšega patrijarha Pavla. Dakle, ovi mučenici su nakon 50 godina prvi put ugledali svjetlost sunca. Nijedna, evo, kao što vidite od ovih lobanja, nije ili je smrskana ili je probijena, jer niko od mučenika ovih nije stradao od metka, to su uglavnom ljudi stradali 1941. Evo recimo na stratištu Korićna, koji je oko 200 i to uglavnom viđenijih, uglednijih, koji su bili pismeni, tako oni su u prvi taj mah 1941. pod izgovorom da se ide na nekakve dogovore, na pregovore, šta će se, kako će se srpski narod ponašati u novoj nezavisnoj takozvanoj državi, a zapravo svi su skončali evo na stratištima. Ovdje je sa nekoliko lokaliteta iz Glamoča, sa Korićne, iz Busije, iz Hrasta, Zabidola, iznad Prijana, ovamo i tako. Među njima je sigurno i sveti Mirko, sveštenik Stojisavljević i njegov sin Novica, koji su također, dakle, uoči Ilindana 1941. odvezeni i bačeni na Korićnu, u jamu na Korićni. Sveti Mirko je bio sveštenik u gradu, njegov sin Novica je bio student prava, Stojisavljević su rodom iz Otišića i ovdje je bio u Glamoču, dakle na svojoj svešteničkoj službi. A ovdje u samom manastiru je penzionisan također sveti mučenik, ispovjednik Hristov, sveti Simo Banjac, koji je nešto kasnije mučenički stradao, bukvalno je sječen na komade po centru varoši, vučen za konjima i tako dalje. Njegove mošti, dakle, ne zna se ni gdje su, da li su ovdje ili su sahranjeni u Busiju, ali dakle,
Sveti Mirko je i njegov sin Novica, dakle u prvi mah, oni su skončali u jami na Korični. Tako po ovim lobanjama možemo otprilike da vidimo ljudi koje su dobi bili, da li su to po ovim šavovima, da li su se radi o ljudima u razvoju ili su ljudi u podmaklim godinama, ali dakle niko od njih ili malo ko je stradao od metka, uglavnom su udarani ili tupim predmetima ili su prosto vezivani žicom i bacani u jame. Ovako su njihove danas mošti u drvenim sanducima. Nažalost, eto dakle, trebalo nam je 50 godina da prođe da bi se sjetili svojih najmilijih, gotovo da nema porodice iz Glamoča koja nema nekoga ovdje da počiva i čeka vaskrsenje Hristovo i naše.